شنوبین شینو شینو بینو بینو شینو شینو بین شینو 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 بینو بینو شینو شینو بین شنوبین کمی معلومات درباره استاد سلطان مراد بابا مرادزاده پدر پدر این تکستی خوب استاد سال 1950 در ناحیه حصار در دهه بدک به دنیا آمدند. مактаби рақами 15 соли 1967 хатм карда ҳамон сол ба донишкадаи омӯзгорӣ дар факултаи забонҳои хориҷӣ дохил шуда 2 сол хонда бо сабаби саломатӣ тарк мекунад. барои чӣ? барои чӣ? бемор шудам каме. яъне ки хеле бемор шудед ки грипп? муисарам дард кард. аз тарс чӣ шуд ки шумо тарсиден? ягон чиза диден? ягон ҷин аҷина? ба фикрам бутам ки шумо оледор мешед. бачаам занам метим тарсиден. اگه ما میخندیم وای وقت جای خنده نبود که ما نمیدونیم ما در تاریخ بسیار چیز نمیفهمیم یکی خدا با شکر که همش خوب شد همش گذشت. بله دوام میتیم. سال 1969 دانشکده آموزگاری فاکولته صنعت سال 1970 خدمت حربی رفتن. 2 سال خدمت کردن. در واقع 3 سال بود با فکر خدمت یا 2 سال؟ 2 سال بود. фаъолияти корияшонро соли 1975 дар театри ҷавонони шаҳри душанбе оғоз карданд. соли 1977 ва 79 дар киностудия ёвари коргардон бо Борис Кимёгаров кор карданд. соли 1979 ва 1980 директори хонаи маданияти калхози ватани ноҳияи ҳисор ва соли 1980 ва 81 режиссёри театри халқии ҳисор. соли 1982 тор инҷониб дар театри лоҳутӣ кор ва фаъолият мекунанд. устод як бор дига хуш омадем. суҳбатҳо боқист, бо суҳбат мекунем ва инак мегузарем ба бахши навбатӣ. бахши навбатӣ дӯстои азиз наушник ном дорад, мусиқи аллакай садо дода истодааст. бахши мо ҳамин гуна аст. мо наушник ҳозир ба шумо метиҳем ё шумо ё ба шумо. шумо дар гӯшатон мемонед. мо ба шумо ягон савол метиҳем. ҷавоби саволи шуморо яке аз нафарои мо мегӯяд. Масалан, Сулаймон ба шумо савол метиҳад. Шумо бояд даҳани мана нигоҳ кунед, даҳани Насриддина, ҷавоби саволина аз даҳани вай гирифта гӯед. чизе ки мефаҳмам. Якум аз весар. бахши наушник оғоз мекунем. аз устод. дар куҷе? дар зоопарк. дар зоопарк. тамошо омадем. Даҳани дари зоопарка, я? Зоопарк. билетфурӯшаи шумо клиент. чипта дорӣ? чипта ҳозир мехарам. шакаро мешад ба қариби. чипта дорӣ мегӯ шакаро қатӣ намешавад. чипта дар кор. кадом ҳайвона дӯст медорӣ? шерро дӯст медорам. не дар хона ҳеҷ кас нест. дар хона шер кие? дар хона шер очаи гӯдако. агар дер омадам хавотир нашавед. ҳамин хандон кади бахша тавом мекунед. салом дӯсто. ташаккур. Насриддин. лекин ман ҳамин чиз бас вақт кам кунед. дар куҷоем? дар мағозаи гӯшт харид. шумо ба чӣ дар кор? чӣ тиҳам шумо ба? ман нигоҳ кунем. ҳозир академ консерто сар шудаги корда. чӣ хеле гӯшт мехарен шумо паузӣ? гӯшти лаҳм. гӯшти лаҳми поча. аввал донишҷӯи курси дуюм месупорад, баъд хатм кунандон охири ҳафта. гӯшт ҳанам чӣ хеле гӯшт шумо дар кора? шумо гӯшт дилу ҷигар забон. дилу ҷигар забон. шумо нутқи саҳна хондаги дар нутқи саҳна бояд ман кам ёрдам тая кади нигоҳ кунед. дилу
Ози баъд савол тем шумо ба чӣ намуд гӯш гӯш дар. шумо ба чӣ намуд гӯш дар кор? ман нигоҳ кунем дилу ҷигар забон замбур гуфтед аз ягонча гӯшти замбур. Апа гӯшти замбур надорем. Апа гӯшти замбур надорем. Шумо гӯшти гӯсфанд мегиред ё гӯшти гов? ҳаминҷа калимаи ҷигар истифода бурдед аз ягонча бурдам офарид як нутқа Биё, дарамид. Ташаккур апа. Ташаккур. Аввал аз ки сар кунем? Аз ки? Аз ки? Гап занед, аз ки? Устод. Аз Устод. устод. Хуб, аз устод. Аз устод сар мекунем. салом ба ҳама. ба акаи Султонмурод як савол дорам. аз чӣ бошад ки шумо чакаро бисёр дӯст медоред? جسم آدم تازه میکند در دل روشنی میتید از اون ترشیش یا شیرین باشد و آدم به اشتیاق بسیار میگیرد چالب کرده خوردگی به اشتیاق میگیرد дар ҳақиқат дӯст медоред Савол тен ки дар туи набиротон чанд кило чака хардед савол? Ба ҳамун чака чӣ кор кардем гӯе савол тен? Ба ҳамун чака чӣ хеле шудем? савоте ҳамин саволате яке ягон гапе Шумо фикр мекунед ки ако ино чакашапак кардага ягон ҷанг шудага? чалоб карда Хулас дар туи набирошон 15 кило чака мехаранд. Бо ма мегӯм ки охи ота 15 кило зиёд нест. Мегам вай уҷо ҳама мехӯрем. Мо омадем рӯзи туи хай меҳмонон омадан ҳама дастархон ҳама пур кардем ҳама чӣ аз ёд биромада чакае бирорем. Тамом баъд ҳамун хурсандишон одаме ки фақат чака мехӯрдагӣ ба ҳамун хурсандишон як вақт туи тамом мешад як ҳафта пас қафои хона мегзара оилам қафои хона тоза карданда мебинад дар як салафани калон 15 кило чака. همه برادیم چکمو Не ки як моҳи дига чака гузашта چکه در فایده مو саволи навбатӣ. ассалому алайкум. ман сония наврӯзова. ман мехоҳам ба ҳамкурсам бобо муродов султонмурод як савол диҳам. султонҷон, мо дар курсамон 6 духтар будем. аз ҳамин духтаро ба ягон кас ошиқ будӣ ё не? фақат росташа честный ответ дар ответи ҳамин аз очаи умеҷон натарсед Не ма бачаи калакашам راست دیگه 6 دختر بودن و همشون ما برابر بچه دوست می داشتیم. نه دوست به معنای اونه که دوستی دیگر به دیگر معنا نه. چون انسان не ин каса чашмошон саволдишон дигар маъне дошт تو شوهر کردن مهینه به من بسیار معقول بود دختره. مهینه حسن. майбуно асанам признание спустя 27 лет. саволи навбатӣ. салому алайкум, алимов самон ҳастам ва суол ба устод Султонмурод дорам. устод мегуфтед ки ҷавонҳое ки касби ҳунармандиро интихоб мекунанд ба онҳо чӣ тавсия медиҳед? саломат бошед. چی توصیه میدم؟ مهنت، دوست داشتن، مهنت کردن. салом алайкум ба ҳамаатон. саломи махсус ба устоди азиз Султонмурод. устоди азиз, ба шумо саволам чунин аст. шумо падари хуб ҳастед ё ҳунарманди хуб? اگر پدری خوب نباشیم هنرمند خوب شدن نمیتوانی. файласуф استادم ассалому алайкум. султонмурод бобо муродов. ман шумо бисёр нағд мешиносам ва медонам ва
و چی گفتنیم و گفتنیم که از یک آب قراتو کلان شده. برای من شما بسیار هم دوست می‌دارم. سلطان جان، من هنرهای شما دیدم. شما در فیلم ها، در بی‌غرض پندها، در تئاتر، نمایش، ولی یک چیز رو ندیدم. سلطان جان، میخوام که شما سرود خوانید و سرودی که طارق سعید میخوان، ابراهیم بلبلی، اینها پیش در وقتا با سرود میخوندن در ناحیه سور، شهر نو و قراتاق و من میخوام که شما یک سرودی همین برای من یک سرود رو زمزمه کنید. سلطان مراد جان عزیز. اشتر به چمن در بلندی، چشمانی اشتر آینه بندی. اشتر به چمن در بلندی، چشمای اشتر آینه بندی. سلام، من نوروز محمدова مرجانگور. میخواهم به حیاتهای مومین و یک سوال دهم. شما خوشبختی را در چی میبینید؟ апаҷон ин саволе аст ки зиёди нафари чӣ мегӯянд журналистҳо ба ҳунармандо медиҳанд, лекин дар ҳақиқат чӣ мегӯянд аз нигоҳи як ҳунарманд хушбахтӣ чӣ аст? хушбахтӣ фикр мекунам пеш аз ҳама тинҷиву осудагии хонадонанд, саломатии фарзандонанд. бале, беҳтарин. 100%. салому алайкум, ман Каримов Субҳон ҳастам. мехоҳам ба апаи ҳаётҳои Муминова савол диҳам. апаи ҳаётҳой, шумо дар жанри реп суруд сароида метавонед? масъалаи реп гуфтан як суруди беҳтарини анъанавӣ аст. агар тамошобинони заки гӯш кунанду тамошо кунанд барномаҳоя, устод раҳмондӯст ҳамин чиза эҳё кардан. бобо сафар лабай лабай, аз паси дар лабай лабай, аз мову чар, аз мову як, яки мо думба калон думба рато риза кунем, дар дегу дег бача кунем, пеши ҳамон духтар барем, ӯ нахӯрад чико кунем. анамина дар мисли реп тез тез мегуфтан савол ҷавоб. ана Субҳон, ҷавоби саволи шумо. шинобин این سوال رو باید از معلمه پرسید. معلمه جان، سلام علیکم. من سهراب اکم نظرزاده میخواستم که سبب فربهی رو با من هم توصیه بدارید. کمی باشد من هم گوش گیرم. برای این تو باید پیش خودم یا پیش اپام یا پیش اکای مروز. این با طور شوخی بود. اگر با طور جدی گویم همین آدمی خرابه میگم دلتنگ اینجیق نشو، بسیار خم نخور، همین یافتی شکرانه کن، گشتنگ رزق خدا میتید. بهترین سورا فهمیدی؟ ماهی دیگه من طرف فربه بینم سورا. шинобин سلام، من شمسیه. با معلمه یک سوال داشتم. معلمه جان، شما نمیخواهید که مثل من درک باشید؟ ها، نمیخواهید؟ تضاد زندگی رو دیدید. آدمی مایده میخواد کلام باشد، آدمی مایده باشد میخواهم، لیکن نمیشود. اپنام نام دیتا داشتم. шинобин салом алейкум апаи ҳаётҳои Муминов. салом. ман бисёр овозатонро дӯст медорам, хандаҳои ширинатонро дӯст медорам. як хоҳиш доштам, шумо овози форам доред
ولی میخواهم یک بار رقصیدنتون رو ببینم. شنوبین 5 ثانیه 10 ثانیه نمیدونم یکون یا از جویتون هم خواهید از جوی هم میشه گویی شروع نه اکو رقص که شد مگرم خیزه بازی کنه بازی کن اپای جان بازی کن بازی کنه بازی کن اپای جان بازی کن رفتم باز آمدیم بازی کن اپای جان بازی کن بازی کنه بازی کن اپای جان هزار رحمتی کلاله تشکر زیاد